Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi Mr Post na Ben Mayengani. Ya, alright, tanihileswi mi nga swi vona ka my last video, Ben Mayengani fika kombisa ku album ya yena yi ta huma either on October or September. So leswi ni ve ni tshama hansi ni hleketisa kahle ku nga kha ku endleka yini, so loko ni nga fika ni ta na idea ya mina, so mara it will be more like a question leyi mi nga ta mi kha mi hi answera hi n'wexe. Alright, ka lembe ra 2019 hi fike hi vona Ben Mayengani na Mr Post va fika va humesa hinkwavo hi Good Friday. However, lexi nga fika xi humelela, Mr Post ndi fike ndi marinate Ben Mayengani ya album ya ndhambi yi bini. Ndi n'wi tlumba lero a swi twisa ku a ndi n'wi bini, even then a vheta a vuyisa beef revolution hi risimu leri ra swingwiringwiri ri nga biwa swinene leswi nga vuya swi endleka la. Even then loko se hita ka lembe ra 2020 Ben Mayengani a vuya a tsutsuma ka Good Friday a nga humesi. Mi swi vonile na n'wina ku fika ku humesa Mr Post ntsena hi album ya travel leyikulu, mi swi vonile na n'wina. Even then loko se ti ya ka December Ben Mayengani a tlha tsutsuma kambe a humesa album ya yena hi November instead of December, liya malambari mi swi vonile na. So Mr Post of course di humesa kambe hi December laha di nga kombisa ku a ku na xidzedze xo karhi lexi di nga xi vona ku ze di humese laha. So obviously ni hi landzelaku music a swi tiva ku reason ya dona a ku ri ku dlila ku pfala album leya Ben Mayengani ku a nga bi ngopfu huwa, hikuva dona na a mi kuma ku di humese hi Good Friday, mi kuma ku hi December Ben Mayengani fika hlasela, so a data ku pfaleni ka yena, a data ku n'wi karhateni nyana, laha nga tlhela fika di humesa beef ya risana ra papa xinyenyana leyi nga fika yi ve strong wa beef liya too much, yi ve strong ngopfu hayi huwa. Even then tlhela hi vuya kambe ka lembe ra 2021 yo ku hinkwenu swi voni ku humesa Mr Post ntsena Good Friday Ben Mayengani a nga humesanga, ende sweswi tanihi sweswi Ben Mayengani i ri la ku humesa album ya yena hi October or September. So my question i ku Ben Mayengani a ngo va a kha chava ka Mr Post na? Mayitwa mos a ni fanelazangi nchumu, mina ni vutisa n'wina subscribers ku mi vona ku Ben Mayengani o va ku chaveni ka Mr Post na, because swi kombi na ku o dyi tsutsuma. So loko ra mi nga za subscribe a ni ta kombela mi hleka subscribe. Swilo swo nandzika hi lava swona.